Акшамлар хайыр, бүгін Кырым ишгалінің 660 күні. Эфирде заман студияда сізлер үшін Эльмаз Асан çalışмақта. Авропа Шурасының Русияге қаршы құланған санкциялар ярындан башлап ұйғыланacak. Егерде бір мемлекет қаршы шыққанны білдірмесе, санкциялар ақында алынған қарар Авропа Шурасының ресми мejmuasында басылып ұйғылананы башланacak. Evvelsi Авропа Шурасында Русияге қаршы санкцияларны су резидентінден танымасында көрілежек işbirlikке қаршы лягу этежеклеріні білдірген еділер. Черногория Кырымға қаршы санкция кірсетті. Өлкенің үкіметі Авропа Шурасының белгіленген халқара санкцияларының кірсетімлесі ақта қарар қабыл еттілер. Кырым ве Ақярдан мақсул етілаты ясақ етілді. Айны заманда Кырымдан ғайры малларының алыш-веріш ве ярымаданын лиманларының кезінді гемелерінің кірмесі ясақланды. Кырымға қаршы кірсетілген санкциялар 2016 сенесінің июнь 23-не қадар ишлейджек. 2014 сенесінің майыс айында Черногория Русияге қаршы Авропа Шурасының санкцияларына қол тұтты. Кырымның ватандашлық хамачавы 3 ай девам етмекте. Бүгін Чоңғар Кой Шурасында ерлі сакинлер кіріш-чықыш ноқтасында тұрған файлерінің әрекетлеріне қаршы мемнуетсізлік білдірділер. Тәфсилатлыжа Гүлсум Халилованың левхасында. Кой Шурасында мұнақыша Чоңғар депутатлары Кырым ватандашлық бақадысы активистлеріне қаршы Кой сәкинлерінің аризаларыны бақып чықма қарар берділер. Стосовно неправомірної поведінки тих вартових, які стоять на гражданській блокаді Криму. Ирина Павловна Букойде балалықтан яшай. Дайма олған весиха тешкерулерінен мемнун дегіл. Проезжаешь ваши документы. Пожалуйста, предъявите паспорт. Предъявили паспорт. Открытый багажник. Багажник светится насквозь. Там ничего такого нету. Посмотрите. Нет, выйдите, откройте. Вышли, открыли. На каком основании мы должны это 5 минут туда, 5 минут обратно. Туда проверили, едем обратно. Та же самая история. Мы только что были. Смеются. Положено. Какие-то списки у них в руках. Они проверяют по спискам. Что они там проверяют, я не знаю. Более фикетте олған 70-ке қадар инсан топлашты. Олар активистлерінің қануларға көре әрекет етмелеріні, векечіш ноқтасында милиция қадимлерінің олмасыны талап еттілер. Людей, которые хватают, вот они, это люди, послушайте, пресса, послушайте меня. Топлашувға штабның командирі Ленур Ислямов да келді. Инсанларға сыранен акцияда иштирак етмеге теклиф етті. 16 числа стоят только крымские татары сейчас здесь. 16 числа. 16 числа крымские татары здесь стоят. Каждую ночь мы ловим, не только ченгарских, мы ловим всех остальных бизнесменов. Я вообще вам предлагаю на сегодняшней сессии здесь не голосовать, какая гражданская активность, хорошая и плохая. Нет. А взять в свои руки, выделите 10 человек своих, те, которые, как вы говорите, хорошо общаются и знают вашу всю местную громаду, давайте поставьте на блокпост. Это с первого дня вам надо было сделать, потому что нет различий между нами никаких. Мы точно такое же суспільство, как и вы, встаньте вместе с нами. Кой сәкинлері ise кечіш ноқтасына чықма азыр олмағанларыны білдірділер. Мы за экономическую блокаду, но она должна осуществляться с требованием законодательства Украины и Конституции. Крымско-татарский народ мы поддерживаем. Ленур Ислямовның айтқанына көре, Кырым ватандашлық блокадасының кечіш ноқталары январның 16-сына қадар тұрacak. Будет формироваться наш батальон отдельно, в ЗВУ Украине. Это отдельная история. Мы все перемещаемся туда и будем заниматься именно освобождением Крыма. Постами заниматься не будем, не наше это дело. Вы просто кусок не дослушали до конца. Дальше уходим туда к прикордонникам, стоимся вместе с ними там, внутри. Если нам действительно там будет казаться, что везется какой-то груз, мы сможем досматривать официально, имея на это документ. Об этом вы не дослушали. Вот это я вам и говорил. Поэтому... Топлашов 2 saat devam etti. Koy Şurasına hiçbir karar alıp olamadı. Gülsüm Halilova, Kristina Lizagup, Zaman ATR.
Ратлық күнлері девамында антитеррористик операция ерінде террористлер Украин арбилерінің ерлеріні 63 кере атеш ачып құршынладылар. Боевиклер автомат, гранатомет ве бұйық калибры пулеметлардан Украин арбилеріні бұлынған ерлеріне доғры, яни Пески, Опытная Авдеевка, Майорская, Зайцева ве Луганская бөлгілеріндегі ерлерге қаршы атеш ачтылар. Украин арбилері жеваплы атеш ачмадылар. Кількість збройних провокацій з боку проросійських бандформувань проти сил антитерористичної операції знову зросла. Впродовж минулої доби бойовики 63 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Практично половина з усіх випадків порушення ними умов припинення вогню зафіксована з 18-ї години вчорашнього дня і до опівночі. Зокрема, під прицільний вогонь загарбників зі стрілецької зброї знову потрапили наші позиції біля Красногорівки, на Маріупольському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Гранітного. В районі Луганського бандити намагались поцілити українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї. Русия ağır silahlarını oy sınırlarına toplay. Rostov-na-Donu şehrinde Ukrayna-Rusiya sınırına ketken tanklarının yüklü treninin videosunu çıkardılar. 2014 yılının barinden içtimai ağlarda Ukrayna sınırlarına ketken Rusiya arbi teknikasının pek çok foto ve videoları peyda oldu. Sonki vakitte böyle materiallar daha ziyade peyda ola, bu ise arbilerinin faaliyeştiruvunu tasdiklay. Rusya aviatsiyası Suriye'de İdlib şehrini yerinin yoksan etti. Neticesinde 50 can elak olup 150 kişi yaralandı. Hepsi olup 7 avia bombardman yapıldı. Neticede sanayi ve insanlar yaşayan bölgeler zarar gördü. الله أكبر على الأمم المتحدة الله أكبر على مؤتمر جنيف. Кремльде Қырым акимиятының мемнундегилер Интерфаксқа цензорнет хаберете. Акимиятның профессионал олмағанларыны ве ишлеріні бежіріп олмағанларыны жидді шекелде ратсыз ете. Аксеновның Қырымның баш назирлік вазифесінден чихара білелер деп Украина ич ишлер назирлігінің баш меслиятчысы Шкиряк хаберете. Айны вақытта оны апыске алмалылар. Да мүмкіндір. Русия yöneticileri принципиал шекелде артық бойле қарарыны енді aldılar. Şimdi onun hayatқа keçirілуі için uygun vakit bekleyler деп айта Шкиряк. Putin tatarları işbirlik hakkında anlaşma imzaladılar. Kırım Hareketi ve Kırım Birliği Teşkilatı memorandum imzaladılar. Remzi İlyasov anlaşmanı ucum etilmeyeceği hakkında muhavele dep adlandırdı. Memorandumun metini Kırım'ın Rusiya Memuriyeti Halkara Münasebetler ve Sürgün olgan Grajdanlar Devlet Komitetinin reisi Kırım Hareketi'nin reis muavini Zaur Smirnov okudu. Это пакт о ненападении дегенде bir söz var. Çünkü gerçekten de o aramızda pek çirkin hareketler var. Birbirimize düşünmeyip lağaplar, lekeler yapıştıramız. Ama lakin milletmişti korlukta milletimizin problemalarını çözmek gerekiyor. Kırım Teşkilatı Mustafa Cemilov, Rifat Çubarov, Elinor İslamov'nın Kırım Tatar halkı adından çıkışta bulunmağa akları yok dep saya. Şimdiki vakitte olar Kırım Tatar halkını bütün halkara platformalarında temsil etip Kırım Tatar halkı hakkında halkara fikrini şekillendireler. Kırım Teşkilatı'nda olarını çıkışlarını şahsi fikirler gibi kabul etip Kamachev'nin ozunu ise Kırım Tatar halkının genocidi olarak görmek gerek dep sayalar.
Они уже выступали со многими очень эпатажными и громкими заявлениями. Они предполагали, что они соберут делегатов Курултая, а они к ним обязательно все придут. Это они все обещали Кремлю. Естественно, ничего здесь не смогли сделать, не смогли, потому что крымские татары – это очень достойные, совестливые и крепкие люди. И никто не пошел к предателям. Та паника, растерянность, которая, в общем-то, уже становится заметной в Москве, она, естественно, переносится и на Крым. Ремзи Ильясову и некоторым его коллегам уже действительно пора серьезно подумать о каком-то своем постоянном месте вне пределов Крыма, поскольку Крым обязательно будет возвращен Украине. Херсон вилаятында мечбүри алда көчіп келгенлер үшін 50-ге яқын ev құрылacak. Бұны Қырым татар халқының лидерлері Мустафа Джемилев ve Rifat Чубаров, Türkiye президенті Recep Tayyip Erdoğan ve baş nazir Ahmet Davutoğlu'nun olğan көрішівде müzakere ettiler. Bu tek baştan 50 ev құрылacak dep qayt etti halkımızın lideri. Gelecekte halkımızın ihtiyacıları көз önünde tutacaklar. Cemilev'nin sözlerine binaen keçken sene Herson'un yolbaşçıları Kırım Tatarlarının yer damartlarını ayırmak, yardım etmege vaat etken ediler. Anda көчіп келгенler için cima evler kuracaklar. Речь идет просто о поставках вот этих сборных домиков. Ну а там по мере необходимости будем обращаться, ну и по мере возможности Турции. Были поближе к Крыму, и была, чтобы своя языковая среда, и с нашей точки зрения самые приемлемые это Херсонская область, чтобы они могли легче возвращаться на свою родину. А если мы такое хотим, то нужно там создать условия, то есть жилье, инфраструктура необходимая, школы, мечети, все такое. А это связано с большими расходами. Нам сейчас, это в Украине, это не под силу решить. Kırım Tatar gençleri Türkiye'nin Ali Okuf yurtlarında okup olacaklar de bildirdi Kırım Tatarlarının işleri boyunca Ukrayna Prezidentinin vekili Mustafa Cemilev. Türkiye'de keçken iş görüşünün neticelerini belgilep görüşüvde Kırım Tatarlarının vaziyeti ve Türkiye'nin bu alda neler yapıp olacağı meselesi müzakere etildi dep kayıt etti o. Aynı vaxtda Kırım'da Ahmet Citteki cəmisinin kuruculuğunun uğraşacaq Türk şirketinin yerine başka şirket kıdıralar. Kuruculuk Rusiya-Türk münasebetlerinin keskinleşmesi sınırında toxtatıldı. Çünkü esas kurucu Türk şirketi edi. Kırım Müslümanlarının dinni idaresine başka kuruculuk şirketlerinden teklifler keli başladı. Lakin müftiyat için kurucu şirketinin cami kuruculuğunda tecrübesi olması mühim. Kuruculuğunun büdjeti 2 milyar rubleni teşkil etti. Kuruculuk sentyabr ayında başlap 3 yılda bitmesini planlaştıraydı. İşgalciler takımının da birisi yakalandı. Kırım'ın Rusya FSB hadimleri iş adamlarından para talep etken cinayetçiler takımını yakaladı. Cinayetçiler arasında Kefi Mümüriyetinin yolbaşçısı Dmitri Şepitkov ve onun muavini Makar Makarov var idi. FSB idaresinin matbuat hizmeti bildirgenine göre meskür cinayet boyunca cinayi iş açıldı. Kayıt etmeli ki 40 yaşında olğan Şepitkov Kefi şehir Mümüriyetinin yolbaşçısı vazifesinde 2014 senesi dekabr ayından beri bulunaydı. Kırım sakinlerine Ukrayna banklarından hizmetler kene kötürülmeyecek. Böyle teklifinin Ukrayna milli ve privat bankları çıktı. Bu mesele Cuma akşamı günü Ukrayna Yukarı Mahkemesi'nde bakılacak. Geçen sene Ukrayna Milli Bankı Kırım sakinlerine Özbank hizmetlerinin kullanmağa yasak etken edi. Bundan son Ukrayna Mahkemesi bu gibi hareketlerini kanunsuz olarak belgiledi. Yermayının fiyatı tuştu ve Rus rublesini de tuşurdu. Bugün Brent yermayının fiyatı bir baril için 36-18 dolarını teşkil etti. Amerikan WTI 34-41 dolarga kadar ucuzlaştı.
Bu haberlerini Bloomberg beri. Fiyatlar Amerika Hoşma Ştatları yermayt. Ticaresine yasak lagu etilmesine ve OPEC azalarının anlaşmasına göre elde etilgen miktarının azlaşmasının bağlıdır. Rusya rublesi de tuştu. Putin bunu yaxşı bir haber olarak kabul etti. Bunu o dolarının fiyatı 70 rubleden daha da çok olğanını da daha da keçken seni aytkan edi. Упала стоимость рубля, он немножко обесценился. Ну, на треть. На 30%. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил $1, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. Ukraynalılar Kırım Tatar oyunlarına öğrenirler. Elnara Halilova bir yıl evvel Kiyev'de Kırım Tatar oyun takımını meydana getirdi. Şimdi anda Kırım'dan koçup gelgen Kırım Tatarlar ve Kiyev sakinleri de katnaylar. Oyuncularda gelecekte büyük planlar var. Olar Kiyev ve Vilnius'ta konsertler yapmak isteyler. Repetitsiyalardan birisi bizim muhbirimiz ziyaret etti. Nara Kırım işgalinden son Kiyev'e koçtu. Kırım'a hasret olğanın için Kırım Tatar milli oyunlarını öğrenmek başladı. Мне это было интересно, потому что все-таки, когда живешь вдали от родины, скучаешь по своим традициям, это, во-первых. Во-вторых, хотелось бы заниматься танцами, выучить их. Kırım Tatarlarının milli medeniyeti hatta Kiyev sakinlerini meraklandırdı. Kollektivde oynayan 8 kız arasında 2 Ukrayn kızı da var. Roksalana Kırım Tatar oyunların en meraklanğanı hakkında ayta. Якось ми вирішили з сестрою піти у музей історії України. І якраз була ніч у музеї, де Ельнара давала майстер-клас. Все було насичено кримсько-татарською культурою. Ми дуже прониклися і спочатку разом з сестрою почали ходити на кримсько-татарські танці. Kızlarını Elnara Halilova öğretti. O Kiyev'e olğan vakiyalardan evvel geldi. Kırım Tatar oyunlarını endi 3 yıl beri. Ama sonki vakitlarda Kırım Tatar medeniyetine merakı arttı. Я была поражена какое-то время, с их отношением к нашей хореографии. Почему? Потому что, не каждому украинцу это интересно. Когда к тебе после каждого занятия девочка-украинка говорит «Заглотненка у нас», наверное, мне уже стоит гордиться. Şimdi Elnara ağır ayaklı ama buna bakmadan o haftada 2 kere repetitsiyalarını geçiriyor. Понятное дело, что я уже не могу делать того, что я делала. То есть раньше с девочками занималась наравне, и растягивалась и так далее. Kollektivinin birinci çıkışı fevral ayında olacak. Endi oyun ayakkabılarını ve Kırım Tatar milli kıyafetlerini sımarladılar. Yazda ise kolektiv Litvada konsertinin çıkışta bulunmağa planlaştıra. Elvira Şaripova, Hasan Eminov, Zaman ATR. Yanı yıllık naratını yakınca görmek için metaloiskatelden geçmeli. İşgal etilgen Ahmetjit'te şehirinin baş narat teregini demir Koranin kuraladılar. Teritoriya politsiya tarafından korula. Kirişte ise herkes nezaretten geçi. Bunu öz Facebook sayfasında Kırım Tatar Milli Meclis azası Eskender Bariyev bildirdi. Alıştada Kenya'da haşkırlar korundu. Rahatlık günleri aç haşkırlar ormanda yem tapmağan son insanlar yaşagan yerge çıktı. Şahatlarının aytkanlarına göre hayvan pek aç ve yorulgan alda edi. Sakinler onu aşatkan son o Kenya ormanға çapıp ketti. Noyabr ayında Tvaya gazeta matbuat vastası Alışta civarında yürgen haşkırlar hakkında reportaj hazırlagan edi. Офигеть, ты смотри. Ты смотри, ё-моё, это волк. Волк спустился на Октябрьскую. Bu sonki haberimiz edi. Ruhumuz iç sonmesin, güzel keyifler tilep sizlerine nevbeteki yayınlarga kadar sağlıklaşam.